Ovaj čovjek je bio toliko bogat da je otkupio spoljni dug Srbije. Nikola Spasić bio je najveći trgovac platnom i opancima u Srbiji. Zarađivao je mnogo, živeo skromno i štedeo žestoko. Krajem 19. veka postaje predsjednik berze, direktor prometne banke i da, stvarno otkupljuje jedan deo spoljnog duga Srbije. Još za života podiže đačko sklonište u Beogradu, potom i crkvu Svetog Trifuna na Topčideru, a kada počinje Prvi Balkanski rat, zakupljuje je zgradu uprave Monopola i pretvara je u bolnicu za ranjenike. Sve plaća sam. Lekove, hranu, čak i doktore koje je doveo iz Nemačke. Trebao je da dobije orden od kralja. On je odbio. Samo je rekao, to je bila moja dužnost. U njegovom vlasništvu čak 3 kuće u Knez Mihajlovoj. Brojevi 19, 33 i 47. U testamentu sve to ostavlja zadužbini. Ali ne samo to, već i sve akcije i sav keš koji je posjedovao. Od tih sredstava izgrađene su opšta bolnica u Beogradu, bolnice u Krupnju i Kumanovu i dom za stare u Knjaževcu. Sve to od njegovih para. Posle 45. standardno država uzima sve. Zadužbina još uvek vodi spor zbog ovih 5.500 kvadrata vrednih preko 20 miliona eura. Ako smatraš da ovakvi ljudi ne smeju biti zaboravljeni, napiši pamtim u komentaru. I naravno, lajkuj, podeli i zaprati. Pričamo ono o čemu udžbenici ćute.